So bazalwane izwi lenkosi leya confirm ukuthi awumanamani ngesinye isikhathi ukwenza kwakho kahle kuba nomvuzo ngelilanga uyokwenza kanti uNkulunkulu uzile kwakho ngalelo langa uNkulunkulu letha ama breakthrough ngalokulibele sicosha abantu bazalwane sesicabanga ukuncintshana ukuthi uyoqeda lokudla kokugcina lo bazalwane sokuqine bese sesicosha ingelosi so now iBhayibheli uma liqhubeka bazalwane likhuluma ngokuthi wabanakekela kahle wabanikeza ukudla wabanikeza bazalwane amanzi okugeza inyawo so bazalwane lithi iBhayibheli uma liqhubeka ke emva kwaloko banakekelela baba right so baze bayabuza ke ukuthi uphi unkosikazi wakho uSara uSara bheka phakathi endlini kanti isikhathi leso uNkulunkulu alethe indaba ezimnandi bala iminyaka sonke lesikhathi bafuna indodana abanganamntwana empilweni yabo but uNkulunkulu walazi ilanga nosuku wena ongalazi wena lakho usuku liyofika nini bazalwane yini lekubambe kangaka ukuthi elakho usuku lingafiki ngesikhathi izinto bazalwane umthwalo engikhuluma ngayo eyenza ukuthi zibambe yonke into ime bese uthi mawukhuleka ungangale uNkulunkulu wanidala phendula nethi ulinde wena ukuthi suka kulezi zinto ohlelikizo suka ngoba sihlele ezintweni bazalwane ezingenamsebenzi ezingabhadali ezingenzi lutho but solo sibambelele bazalwane ukhona kwethu ukuhamba nezinto ngaphakathi why bazalwane why si waste our time on Sunday sivuke sithi namhlanje esontweni but umoya wakhe ukho esontweni abanye sizela ukuzongcwatshwa abanye nami ngifuna ukuthi nanginomsebenzi wami ibandla libe khona ngibonakala ukuthi hayi ngumama nami ngiyasonda but inhliziyo yakho ayikho lapho yazi uma ngifunda iBhayibheli lapha nalikhuluma ngoPeter nakukhethwa abafundi bazalwane mawuthi ngibheka umlando kaPeter uPeter wayeyinkinga kakhulu bazalwane ngiyacabanga ukuthi siyakwazi ukuthi uPeter wayeyinkinga but what I like about uPeter ukuthi inhliziyo yakhe yayikuJesu noma wayeyinkinga but inhliziyo yakhe wena inhliziyo yakho namhlanje kuphi ubaba sini uthanda le statement sokuthi come as you are bese nayiqeda ke kufika ukuthi after uze unjongo kunjalo uyashintsha na because udinga ukuhlala phansi ufundiseke bazalwane ubuze uNkulunkulu uthini bese kwehle yonke lemithwalo not indaba yokuthi uzunjalo uyophuma unjalo njengomuntu ayisho ukuthi kuba khona mhlambe omunye uyangena maruphuma unjalo it depends bazalwane uPeter wayeyinkinga kakhulu kodwa egcineni uJesu kunamazwi wawakhipha ukuthi phezulu kwakho ngiyakulakha idwala sona namhlanje bazalwane asibe yilabo uNkulunkulu ayolakha idwala empilweni zethu asingene nemithwalo but ukuphuma kwethu asimvumele uyamvumela bazalwane akayishintshe impilo yakho ingakusafana because bazalwane yithi esenzizwe lingakhona yes yithi esibonisa izwe ukuthi hayi angeke nikwazi ngoba nathi sihlulekile kanti kuhluleke wena kuhluleka uNkulunkulu so namhlanje bazalwane iyangikhathaza indaba yokholo kunabantu la ngaphandle abakhona ukukholwa ngenxa yokuthi nababheka impilo yakho mhlawumbe makhelwane ukuthi hawa ngikholwelani nayihlula lo yena nabo they believe ukuthi nangaya ngenza imhlolo yami engiyenzayo bese ngithi uJesu inkosi uyongilungela kanti one day is one day uNkulunkulu uyakhuluma khuze bese egcineni uzobonakala
bazalwane ngiyakhathazeka shema. Amen. Jesus. Ethi iBhayibheli makhuluma ayabuza namadoda ukuthi umkakho uPusara. Pusara wayesethembeni bazalwane. Akavelanga wazobulisa whatever. Kodwa wazihlalela nazo. But umusa kaNkulunkulu ngenxa yokuthi usanele sonke iBhayibheli lisho njalo. Watholakala ukuthi yazi kunento ngithe namfunda le verse iyafika kimi ukuthi why lamadoda njengoba eza alethe lo mlayezo ukuthi kahle kahle umlayezo wawuze kusapha. Yeah. But ngenxa yokuthi ukholwa kwakuku Abraham noBusara. uNkulunkulu akalethe umlayezo wakhe endaweni erong. Yeah. Wena uma ngabe ungafuna ukushintsha indlela zakho ukhona azomthuma. Yeah. Eish, naba baba masuluke babukhadela. Yiba balethe umlayezo ebandleni. Come on now. Sikhona abosala bazalwane. Kule ndawo. Hey. Abo Abraham bakhona kule ndawo. Hey. Bese uNkulunkulu uyawuletha umlayezo uya ngawo ukuthi uyashintsha endleleni zakho noma yintoni. Yeah. Lithi iBhayibheli uma likhuluma la lithi uverse 10. Lithi wayesethi impela ngiyakubuyela kuwe emva komnyaka ngalesi sikhathi bheka khona umkakho uSara uyakuba nendodana. uSara wakuzwa lokhu esemnyango wetende ongasemva kwakhe. 11 Kepha uAbrahama noSara basebegugile beneminyaka eminingi. Kwase kuphelile kuSara okwabesifazane. 12 uSara wahleka phakathi kwakhe. Ngiyayizwa bazalwane. Lapho sengimdala nenkosi yami igugile ngiyakuba nale njabulo na. Lalela ke uNkulunkulu uyayiconfirma yonke into ayishoyo bazalwane. Ngicela siye lapha nikwazi nizwe lento engikhuluma ngayo ukuthi uNkulunkulu uyaconfirma ne. Ngicela siye ku Genesis chapter 17 verse 16. Indaba yokuba nomntwana. Ukuthi uNkulunkulu ube wayiphinda wayikhuluma kuAbraham ku previous chapter. Akusinto uAbraham aqala ukuyizwa. Siyafunda lapha ku Genesis chapter 17 siyofunda u16 isihloko esithi ukusoka. Verse 16. Ngiyakumbusisa ngikunike indodana ngaye yebo ngiyakumbusisa abeyizizwe kuvele kuye amakhosi abantu. Hallelujah. uNkulunkulu uyayiconfirma ku Genesis 18 ukuthi ngiyakunikeza indodana. But ngenxa yokuthi thina bomama yazi kunezinye izinto uNkulunkulu enza ukuthi wena ungazizwa ngenxa yokholo wakho bazalwane. Asaye kupartner yakhe amtshela ukuthi lokho ngoba kwazi ukuthi wena mama engiyazi.